Okay, we're back. Arubak at nga ruti kanto iti gundaway tatamag kadagati text messages. Ayan, ni kanto iti gundaway ita nakadadod na manen. So kung na dito na impag nga Domingo yung manen, mga idol kablaawa man ti family. Ano pas ato yan? Agur ka. Nalpasan? Nalpasan. Okay, let's jump to another one. Okay, blessed Sundays kanya yung mga kuya. Anang oras ti Rugi ti Tun 14. Jay singing idol mga kuya ko na. Well, the party starts at 6 p.m. and sumobra siguro mga 10 or 11 p.m. pa yata nga malpas. So once again, maawis kayo apong nga mayagbuy at the Grand Finals para iti search for Ilocano Idol 2020 sa Jai F1 Kabatuan. Valentin 1 dito ay Kabatuan. Of course, hanla nga po nga 4-decade duo ti ag-perform di Jai. Akas na ko namin dito grand finalist tayo. JT, nga maanga iti talaga nga pa nagsisinalisal da. And together with the DJs of IFM, makadwa tayo amin ni Sunod Jai. So, antabayanan nyo kan, please come early. Tinakadado na po tinagpa-reserve iti lamisaanan. So, awan iti entrance fee, no di katino nyo tiket mo kanin to. So, tibayadan. Pay as you order ko na da DJ. Yan. So, lalaingan nyo po. Inunaan. And good luck kadag itay contestant tayo. Kung na napay ti manan na imbang aldaw yung manong June kan ating JM, kurang ti Sunday, no madimi mga datangan na ragsak nga programa yun. Pakikablaw yung man, ti Family Bulan. Thank you manong, nagapukini. Maribel Bulan iti. Labinab. Labinab. Sige. Mama siguro ni Justly Anata. Wano na ante. Okay, congratulations sa Alingigan City of Ilagan. It's me from Management San Jose. Quirino Isabella, request command time, Mr. Love. Okay, nga Rod. Sige, i-diretso tayo. Lembangal daw yung idol, Kuya June and John Mark ang tadyo dyan, nagtadtudan from William Terenal Jr. Anapay, nembangal daw yung dito stasyon dito radyo. June JM, kanakan kalpas minangan, nagsida kami, dinardaraan, nagais ko dito denam, awan nagbasulak from Auntie Gina of Ranyag. Kastamat nila, kablawa nila kay ko, ang kalmo Joey Lanuza. Ayan, kita asitikan ti Grand Finals kunan ni Kabsat 1 sipagan together with Dr. Emily nga di jaya Boston, Massachusetts at dadakan di jaya New York at na madamada nga again encode kada gitay when ako compile iti class pictures da ayan for their upcoming 50th high school anniversary. Apo nagsaya at manta ag 50 nga tawendan nga kakaeskwelaan nagmaya kaya. So, awa mo, timbagayo, kabsat, no, niya ti isuot minto, no, agkansyang kami, ay kiat nalabit, adan to ti gold, tanto di nga aldaw. Okay, nga nas requested, here is Mr. Love, ngam kapot, medyo hamikayat nga, Mr. kung namin dito, teacher, tinaramid mi apong nga lyrics na, okay, para ka tayo amin. Tell me please, teacher love, will I find her tomorrow? Do your best, teacher love, I'll be waiting through then. Don't you know, teacher love, I can take all the sorrows. So if you have the time, she'll be mine once again. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Yesterday was the fun with her walking beside me, and she said she'll be mine till the day we will die. But she left me last night, and my heart broken sadly. I was feeling so sad, and I broke down and cried. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love,
home to me. Say you'll help me tonight, 'cause I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees. Help me please, teach you love. La da 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 da. Please, please, please teach you love. Where is the girl that I'm dreaming of? Please, please, please teach you love. Bring her back home to me. 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 Ay, kasi labang ang sanak tata, adun sa kate nakanta. At titirikan natin kung makansyon, tano pinangan, dapat ba sila tikang kanam? Ayan na, po kita, saan nagligati agangas. Anyway, kung na ni ating kadenang ginto, tikang mo niya, ti first name na tatayan, dahil ito yan. Apo, mother, iti contestant tayo. Sir June, kablaawa mama, dahil iti kakabariwak, ijay sitio Benavista, ang atanan, nang runa kini mother ko, Mrs. Nessie Alberva, from Vanji Alberva, iti padada, Alicia Isabel, Averba, gayam tinagan. Medyo Alberba. Alberba. Wanti ibagam di Alberba? Ako nga rod. Di ba kaday jay? No, the subject mo ng English about the English ay, di ba? Mate. Albert. Mathematics di dyan. Addition. Mate. Alberba, tapos geometry kasi dyan. Algebra na yan. Namimpindas di kanya. Algebra, geometry, na siya isa. Trigonometry. Dapat kita nga mato na yan. Kuya Jan Mark, agsarak tanto, damdam ako na naman dito. Ini niya mo dito nga nag-text. Agpa-picture na kuma, idi ka, adda kayo, Jay Villa Miguel, nga mabainak ngamin. Matitipin niya, Villa Miguel. Adda kayo, DJ Sango kon, pero mabainak talaga. Pa-shoutout man Jay Krasko, nga idol Jeric Lico. Kanda giti ka arupami, nga agning dinga. Request ko man di Jay, perfect nga Ilocano. So, no maibagam iti Ilocano, iti perfect na di Ilocano. No maibagam iti Ilocano, di perfect, ay kaya sige. Kansyonin men. Pa-shoutout Manong June and ating gem from Ate Mylene Gamboa. Yes. Yeah. If you're around, please come to the customer service, please. Ate, wallet mo, adito'y nasara kami. Manong June, kanta niya man dyan, isok-isok na madiyo kanta, nagtalabakon. Wala mo? Lagi talaw. Jan de la Cruz, Tilona. Sige, agtalaw ka, surutin ta kanta kitay ko. Nakautanga. Nagpagal daw yung idol, para kay man dyan, doya warasa, sagot ko man kadagiti aming agdudungag. Nang nagruna kadagiti Agonoy family, Ken Sapad. It's me, Juliet Agonoy, Kabarwan, Kawayan City. Yes, and hi Idol Jen and John Mark. Pa-request man, did you careless whisper to you from Merly T. Merly T. Merly T. Naimbag nga malamiyo kuya kantaman Jemanok nga pula from Gumtang family. Nakadado nga request apo si Kamiti medyo maliliton. And, so, okay. Watching from Abu Dhabi, UAA, kablaawa man amin nga taga-Kabatuan. Have a blessed Sunday sa lahat. And mayat no, ikanyo nagyan na tawalit no kamanong. Adakarganang yam, dete met panty liners. Anyway, asigi paya, as requested ta tayo, ate kano, nagtadtadan. Dati mga Jojet, datlagan ka na. When after this, agtatlaga sunata tayo. Dati, sponsor tayo from Baguio City ni CJ. Nagtadtadan. Luwati mata kapusaan. Ay nagpait. Panagbalkot mo nagsakit.
Agdardara, agdardara. Daytoy puso ti ut na. Ay napukaw, napukaw. Panunot ko agtaw-tawa-taw. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Agsubli ka, dito'y dana. Bimana yan? Kasiyan na, kasiyan na. Kasiyang punong nga ayan. What can I do? What can I do? Georgie Dolores is missing you. Oh, yeah. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. How emotional. Agsubli ka, dito'y dana. Wow. Kasiyan na, kasiyan na. Kaasiyang puno nga ayan. Hello, Auntie Kathy. Yes, good afternoon, Kapsat Kathy. Kaasiyang puno nga ayan. Kaasiyang puno nga ayan. And it's 13 minutes before the hour of 1 o'clock. Aruba kat dumtungan. When nagtengan ti oras iti panang ipadawat tayo iti load kadag iti nalalaing. Apong mugto iti paulo iti sonata. Simple laeng. Siyempre kaspaganurtan tayo with your name, age, and address. And of course, the title of the song. I-text nyo lang po dito. Official text line tayo over 0... dataman na. Awaman ti number mo. Sige, lagi po. 0917-150-0361. Okay, Sige, kitaan dita. Kitaan to. Kita mo dito text line. Text line ay mo na dyan. Agenti kontak Sige, mo. sige, tagbiro. Agbiro ka kiti papugtuta. Okay, once again, the ticket, pugtuan nyo apo, ano nyo ti title na very simple. Kitaan? 0917-150-0361. So, wherever you are, apo, sumangpot apo ta text line nyo, ay ta text nyo, oray no, aga po kayo sa Jai, balasyo taaw, no talaga kayo sumali, okay, please feel free. Ulitan mo ulit, iti text line tayo balong. 0917-150-0361. Of course, together with their Name, age, address, and the title of the song. Nag-text game ng Claron. anak ko na ni Kabsat Ron. Korso na dito t-shirt yung Ay. Na. Requested that for February 22 performance. Blue pants, jeans, and white t-shirt with golden yellow shading to symbolize the LSA traditional color. Makapasala da itakan tayaw. Konana. Konana. Naka-ready na ka din? Siguro. Okay. Sige. Banat. Banatan, apo. I-ready men. Apo, dito cellphone. Kitantaman no sino timo nang ag-text. Okay? Dahito yan, apo. Dito yung kaya nga Ilocano. Dito for listeners ito or the basta viewers? i-text dito yung text line tayo. Ay, wala. Di text line natin Official pag-textan text line ti pagbasanta. Uray no nagkapunta nga for lugar. viewers. Apo, George. Agpugto kalatatan. Okay.
Dahil tingaro din na po dito tatlaga. So nata, Alaw ho. haaming nga kansyunan dahito eh. Siyempre. Ah? Tatami lang ang kansyunan manan. Dahito yan. Okay. No other love can warm my heart. Now that I've known the comfort of your arms, no other love hold the sweet contentment that I find with you every time, no other lips could want you more, for I was born to glory in your kiss. Forever yours, I was blessed with love to love you till the stars burn out above you, till the moon is but a silver shade. No other love, let no other love know the wonder of your spell. Ako nagadusin mong bata. Adudan. I was blessed with love to love you till the stars burned out above you, till the moon is but a silver shade, and no other love, let no other love know the wonder of your spell. And abong, dahil abong nga tatatlang nga sunata, sagot ko tayo ni CJ iti Baguio City. May isa lang nga po nga ubing dito nga nag-sponsor. Kat ko na basta sikreto da kini Mudra Bells na dita. Sinur dita. And of course, kita mo nata nakatadutan mga simong bata, hindi magpatinggat isa sang pati text message. And we're happy kita naman how many ti simong bat? 79 apo ti simong bat. 80 apo. Tapos simong po nga may isang barbaro. Kuya, sa 80 ang nag-text doon sa name that yun nakakatuwa naman to. Ayan na. Okay, that's it. And we're so glad na nakatatutin nag-responde. Kaya nasa on, ato teknik dingag kanyata. Pera pa lang katagidya nga makamam mo. And uray no ado, ayan. Tiim mo na gamin niyo. Yes, may sala ang tiim mo na. Iti oras isusumbat na is 12:50. And Tsaka, atagamin no. Puro pabati atin, tas sutin mo na nga ako nakasungbat. so ayan, umuna. Muna kasi mangpet, nga sungbat. Yes, awan maaramidan ta talagang dati nga mga abakan talagang dayto Napartak nga text. Minaster na no kasano ti ag text no. Apag dingag na parang the first 3 notes of the song amo na nga tanga dagosan. Ayan. So iti ni winner is from Echage. Isabella. At the answer na is no other love, which is correct. 52 years old. Ladies and gentlemen, our winner is Binibining Pilipinas, Alice Lazaro. Oh, kita manla. Nag-reply pa yun eh. Ha. Kung na, nag-reply. Amo nalatan nga isuna dahi jay apo talaga nga minaster na iti aga si Mumbat. And Nadawa si mong ba dito niya. anak ko na. Dito inti
No other love. Orin Uncle Ron, si Mong Bat, no other love. Yan, apo, Diyos ko, kadaanan di tiniratan yung napanlata. O garod. Kanana na Sir, good PM. Nakapsot ti data. Iso nga matik Sis. maka-open di FB, FDD. Pa-request command J Dance with my father. Lucan version. Kuna ni Jerwin TY. Thanks ni HRM. Apo, dance with my father. Natay ni Ate Bel. Sir, buyain ta kayo manen ti YouTube ito narapiin. Kablaaw man anak kong isuda Alvin, Arnold, Mary Ann, kan Japukok ni Lavinia. Request ko dyan si Anugot. It's me, Bell T. San Juan. Ano kasi mo ang lyrics na? Yes. Apo ni Bell actually is working in Manila. Itiliwliwada ka no di apo katagding buya iti YouTube me. Handa makangag ti aldaw ta manarima anti trabaho da. And that is every Sunday nga aramidin na. So nga, thank you so much sa Bell. Kat namisan imay iti stasyon, mabain sa nga umasidig kanyami. Apo, dito lang nga rin, di pala imasidig. Anyway, kansunin mi di jay si Anugot nga request mo. May nag-comment to eh. Anak ko na na. Kuna na, magandang hapon po sa inyong lahat po. Shout out po Family Tabag de la Cruz. Greet ko na din po ang magba-birthday kong anak bukas na si Aiden Zane de la Cruz. Para-request na din po Ilocano song, Dita Denam. Paborito ng aking biyanan na si Riza de la Cruz. Salamat po from Charmaine Tabag de la Cruz. Ay, okay. Damdama kansunin ta. Kalpasan ito yung request ni Ading Bell. Ay, tagpaiso. So, naman. Anugote adan ayat kuken ka Anugote kasta akmet ken ka Ano na yun? Amutamet daytoy kitbitut Tagpadatan anak kasiglot Lagim ayat si Anugot Anugote inayat kaket naglabsinga Wen biag ko kastamet tigot-gutog ko Nugasatan aging uray Ingasitat mawaya-wayaan ay biyang ta aginuray ay ayaten ka kasta akmet ken ka kay kayat ka agpadat at marikirig na Nugasatat aginuray Ingasitat mawaya-wayaan Ay biyang tat aginuray Aga mo naman, Aliyah. Yes, Aliyah. At ay may sakatagiti grand finalist tayo. At guest lang naman. Sukat naman. Ay ayaten ka Shit ka. Stakmet ken ka. Hindi ka na raw, ma. Kay kayat ka. Badat at marikrik na. Dali tayo ka mo. Nugasatat aginuray Ingasitat mawaya-wayaan Ay biyang Narigat no isubsubom di magbagim na mga kabisado nga talaga. Madim nga kabisado di kanta. Pinatas mi lang po nag-switch ngem talaga nga pangkas di kami nga talaga. Isuna ti babae, siya ti lalaki. Okay, aksubli kami kaarno ba kalpasan ti subag mamano nga palagi.